Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Yevgeny Prigozhin wagarutse kandi uhamya ko aje ese nibiki yatangaje. Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Yes, nkuko mubizi rero Yevgeny Prigozhin hashize icyumweru kirenga hafi ibyumweru bibiri uyu mugabo akoze kimeze nk'imyigaragambyo mu Burusiya, cyangwa se icyo abanyaburayi bita coup d'etat, cyangwa se icyo abarusiya na leta y'u Burusiya bita ubugambanyi. Nyuma y'icyo ngicyo rero yaje kumvikana na leta y'u Burusiya imwohereza kuba yacumbikirwa muri Belarus, aho agomba kubana n'abasirikari biwe. Uyu mugabo rero twavugaga ko muri Belarus yahawe ikigo gishobora kwakira abasirikari biwe 8,000. Uyu munsi biragaragara ko yahawe ibigo bitatu ahantu hatandukanye muri Belarus agomba kwakirira abasirikari biwe. Umunsi w'ejo rero uyu Yevgeny Prigozhin yafashe ijambo ashimira abarusiya ndetse anabasaba kumushyigikira kuko ubu ngubu aribwo akeneye inkunga yabo kurusha mbere. Aba barusiya kandi ababwira ko urugendo yakoze rutari coup d'etat, urugendo yakoze rutari imyigaragambyo, ahubwo rwari urugendo rw'ubutabera. Anahamya ko yageze ku ntego ziwe kubera ko abo wakwita abasinic, abo wakwita abagambanyi bari mu ngabo z'u Burusiya cyangwa se muri leta y'u Burusiya, uyu Yevgeny Prigozhin avuga ko bagaragaye. Yevgeny Prigozhin kandi akomeza yizeza abarusiya intsinzi ku rugamba mu minsi ya vuba. Ibyo rero ukaba wabyibazaho ukavuga uti bizagenda bite ko PMC Wagner itemerewe kuba yagera ku mirongo y'urugamba? PMC Wagner ntiyemerewe kugera ku mirongo y'urugamba muri Ukraine. Wakwibaza uti kubera iki? Kubera ko nyuma yuko bakora biriya bahise birukanwa bajyanwa mu Burusiya, bajyanwa muri Belarus, ndetse n'ibikoresho byabo bihambaye bari bafite bya gisirikari bisubizwa muri Ministeri y'Ingabo. Mbese bavuga ngo byasubijwe mu gisirikari cya leta. Uyu Yevgeny Prigozhin rero no kuba yaranze gusinyana amasezerano na Ministeri y'Ingabo z'Abarusiya kubera ko iri n'itegeko ryashyizweho na General Shoigu uyobora Ministeri y'Ingabo z'Abarusiya. Hakaba harashyizweho itegeko ko imitwe yose yigenga ikorera muri Ukraine, cyangwa se imitwe yose y'abacanshuro, kubera ko nkuko twabibonye mu biganiro byabanje muri Waka Waka podcast, twabonye ko mu Burusiya abaherwe abo bitaba oligarch bose bafite imitwe yabo ya gisirikare. Ntabwo ari Wagner Group ihari, hari imitwe irenga 50 y'abaherwe b'Abarusiya. Ufite amafaranga agira gutya agashora mu bijyanye n'igisirikare nyine, agashyira abacanshuro, akapiganirwa amadiru hirya no hino yo kurinda umutekano w'ibigo n'ibihugu, akoherezayo abo bantu biwe, akajya yishyurwa agatubutse. Rero iyi mitwe yose y'abarwanyi bigenga b'Abarusiya bategetswe kuba basinyana amasezerano na Ministeri y'Ingabo y'Abarusiya. Ibi ngibi rero Yevgeny Prigozhin we akaba yarabiteye utwatsi, avuga ko atakorana na Ministeri y'u Burusiya, atakorana na Ministeri y'Ingabo, kuko we yemezaga ko Wagner Group irusha ubushobozi Ministeri y'Ingabo. Avuga ko ubuyobozi bwa Ministeri y'Ingabo bufite ibintu bya bureaucracy bitinze ibintu, bituma n'ibintu bigorana ku rugamba. Ibi bintu rero byatumye habaho gutandukana hagati ya Ministeri y'Ingabo z'u Burusiya ndetse na Yevgeny Prigozhin, ari nabyo byaje kumutera kuba yakora ikiriya kintu gisa n'imyigaragambyo we yita urugendo rw'amahoro rwageze i Moscow. Mwumvise ko abanyaburayi n'inshuti zabo bo babyita ko Yevgeny Prigozhin yashatse gukora coup d'etat. Uyu Yevgeny Prigozhin rero mu ijambo yavuze ejo yanasobanuriye abarusiya neza ko ibyo yakoze byari urugendo rw'amahoro, ibyo yakoze byari urugendo rw'ubutabera. Yashakaga ko abagambanyi bari mu gisirikari cyangwa se mu nzego za leta zo mu Burusiya abo bose bamenyekana bakajya hanze, ndetse anavuga ko yageze ku ntego ziwe. Ubu rero wakwibaza ukavuga uti ni gute Wagner izagera ku mirongo y'urugamba ko batemerewe kuba bajya ku mirongo y'urugamba hariya muri Ukraine? Ibi bintu Yevgeny Prigozhin yizeza abaturage bizagerwaho cyangwa ntibizagerwaho? Ni ugukomeza tukabitega amaso. Mu bushize tuganira hano twavuze ko ibintu bya Yevgeny Prigozhin na Putin ntabwo wabijyamo ngo bisesengure, ntiwamenya ibyo ari byo. Ni nkuko wajya mu bintu by'umugore n'umugabo, ni ibintu ujyamo ugatakara ukamera nkaho utazi nawe ibyo urimo, kuko abantu buhagazemo hagati baba baziranye hagati yabo, baba baziranye imipango yabo. Ni nayo mpamvu wavuga ngo ntibizatungurana kubona PMC Wagner Group isubiye ku mirongo y'urugamba. Ibyo rero nanjye ndabitegereje kugira ngo menye n'iki kizajya mbere, kubera ko
nyuma y'iriya puci cyangwa se nyuma y'iriya myigaragambyo, Yevgeny Prigozhin avuga ko yagaragaje abagambanyi. Bivugwa ko mu nshuti ze ahubwo ariho harimo abarimo kubura, hari abajenerali b'Abarusiya batarimo kuboneka, harimo uwitwa General Solvekin muzi w'inshuti cyane ya Yevgeny Prigozhin. Ni ukuvuga ngo kuva biriya bintu byabaho, uyu Solvekin yakoze statement irwanya Wagner Group, ihamagarira Wagner Group gushyira imbunda hasi, gusubira mu bigo byabo. Ariko kuva icyo gihe Solvekin nta handi hantu aragaragara. Abanyaburayi bo bakaba bavuga ko Solvekin ubu ngubu afunzwe. Ariko nge numvishe interview y'umukobwa wiwe kuri Telegram avuga ko papa wiwe ameze neza ndetse akomeje akazi kiwe ku mirongo y'urugamba aho ngaho muri Ukraine. Murabizi Solvekin niwe muyobozi wa gatatu mu bayoboye urugamba ruri kubera muri Ukraine. So wakwibaza uti Yevgeny Prigozhin abagambanyi yagaragaje nabahe? Ese nabari mu gisirikare cy'Uburusiya? Ko nta musirikare w'Uburusiya uragaragara wahagaritswe cyangwa se wafunzwe usibye iryo bura rya Solvekin nawe w'inshuti ya Yevgeny Prigozhin. Bivugwa ko niba nafunzwe afunzwe ko ashobora kuba ari mu bantu bari babizi ko Yevgeny Prigozhin azakora ruriya rugendo. Bivugwa ko Solvekin ashobora kuba yarabizi, noneho niba nafunzwe akaba ari cyo afungiwe. Ngewe hano ndasesengura, ntabwo ndi kuvuga ngo ndabizi neza arafunze cyangwa ntabwo afunze. Mbabwiye ko numvisha umukobwa bavuga ko papa we ameze neza ari ku mirongo y'urugamba. Mbabwiye ibivugwa n'abanyaburayi. Ubwo nawe watekereza gusa Solvekin kuva iyi puci ya Yevgeny Prigozhin, Solvekin ntaragaragara. Ikindi kandi Wagner Group yari ifite ibikorwa byinshi mu Burusiya, yari ifite ibikorwa byinshi mu Burusiya, yari ifite inganda, ifite ibintu bikora ibintu bitandukanye. Ibyo byose rero bivugwa ko byamaze kwamburwa Wagner Group, birimo gushyirwa mu maboko y'igihugu cy'Uburusiya. Harimo nk'inzu nini cyane Yevgeny Prigozhin yakoreragamo, bavuga ko ari murayibona aho ngaho. Iyo nzu ni inzu bavuga ko yakorerwagamo ibintu bitandukanye birimo, buriya Yevgeny Prigozhin agira igisirikari kirwana ku mirongo y'urugamba, kirwanisha imbunda, ariko agira n'ikindi gisirikari kirwanira kuri internet. Kirwanira kuri internet ari bo bita abahakazi batera igihugu, mukumva bagihakinze, bahakinze amabanki yahe, bahakinze amatora muri Amerika, bahakinze ibingibi. Ibyo ni ibintu Uburusiya bwateyemo imbere. Nuvuga ngo bufite icyo gisirikare, ari leta y'Uburusiya iragifite. Yevgeny Prigozhin noneho we afite ikigo kinini cyane gikora ibyo bintu, gikoramo abasore n'inkumi baba bari kuri za mudasobwa, bashobora kuguteza ibibazo aho waba uri hose mu gihugu waba urimo hose, bakagutera ntumenye uwaguteye. Ibyo rero ibyo byose biri kugenda byamburwa Wagner Group, bishyirwa mu maboko ya leta y'Uburusiya. No gukomeza tukazareba iherezo ryabyo. Ikindi twibajije kuri za mission za Wagner Group ziri hirya no hino ku isi, mission za Wagner Group muri Afrika, mission za Wagner Group muri Syria. Ese bizagenda gute? Bivugwa ko leta y'Uburusiya yamaze guhamagara ibyo bihugu byose byari bifitanye amasezerano na Wagner Group, irababwira iti ntimugire ikibazo, amasezerano turakomeza kuyubahiriza nk'igihugu cy'Uburusiya. Ubwo ngubwo rero kuzareba ngo ese ni Wagner izakomeza iyobowe n'undi muntu, ese Yevgeny Prigozhin azakomeza ayoboreye Wagner yiwe, ese aya masezerano ni Wagner izakomeza kuyubahiriza cyangwa hazashyirwaho undi mutwe muri iyo mitwe y'Abarusiya yasimbura Wagner aho ngaho? Nugukomeza nabyo tukabitega amaso. Ikindi kandi ni ibyapa byamamaza bya Wagner Group mu Burusiya bihamagarira abasore n'inkumi kujoininga Wagner Group, kujoininga igisirikare cya Wagner Group. Ibyo byose biri kuvanwaho mu Burusiya bigasimbuzwa ibihamagarira abarusiya kujoininga igisirikare cya leta. Rero urumva ko mu Burusiya ho harimo itandukaniro hagati ya Wagner, kuko nejo ku munsi w'ejo Shoigu afata ijambo, Shoigu yavuze yuko abagerageje kudistabinga igisirikare cyangwa se kugambanira igisirikare batsinzwe. Urumva ko icyo cyonyine kigaragaza ko hakirimo ikibazo gikomeye hagati ya Yevgeny Prigozhin na Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya, ko bo baracyamwita umugambanyi. Niyo mpamvu mvuga ngo ibi bintu biracanganye cyane, kubera ko unasubiye inyuma ukumva ijambo Vladimir Putin nawe yavuze ku munsi w'ejo bundi. Vladimir Putin yabise abagambanyi, yavuze ko abantu bagerageje kugambanira Uburusiya, abantu bagerageje kugambanira igisirikare cy'Uburusiya, abantu bagerageje gucamo kabiri Abarusiya, abo bantu batsinzwe. Abo bantu rero nta bandi ni Yevgeny Prigozhin. Icyo ngicyo rero
gituma utekereza cyane ukibaza uti uyu Yevgeny Prigozhin ni hehe ari buhurire na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya? Ese aremera gusinya amasezerano Minisiteri y'Abarusiya imusaba gusinya? Ese ibyo byaha bamushinja by'ubugambanyi, iyo puci bamushinja, ese ibyo byaha biravanwaho? Ese baramugira umwere mu Burusiya, aragaruka mu Burusiya, ibigo byiwe arabisubizwa? Ibyo ni ibintu dukomeje kwibaza, tuzakomeza gukurikirana tukamenya ngo Yevgeny Prigozhin agiye gukomeza mu zihe nshingano. Gusa ubu ngubu ari muri Belarus kwa Lukashenko, nta kintu gihambaye aratangaza usibye kuba acecetse. Murabizi Yevgeny ni umuntu ukunda videos cyane, ni umuntu ukunda kwigaragaza cyane. Kuba rero amaze icyo gihe kijya kugira ku byumweru bibiri adafata videos, n'iryo jambo yakoze rikaba ari ijambo rifite amasegonda 50 ririmo n'ikintu kimeze, ni mu byumva neza, ririmo ikintu kimeze nko kwisobanura, aho avuga ngo ibintu twakoze ntago yari imyigaragambyo, ibintu twakoze ntago yari kudeta, ibintu twakoze rwari urugendo rw'ubutabera, rwari urugendo rwo kwerekana amasinici ari mu gisirikare cyacu. Icyo ngicyo rero kimeze nko kwihohora, kimeze nko gucinya inkoro kugira ngo abantu bagerageze kumwumva, bamugabanyirize uburyo barimo kumufatamo. Ntawamenya rero, ese abiziranyeho na Putin? Ese ntago babiziranyeho? Ese Shoigu babiziranyeho? Ese ntibabiziranyeho? Ese niba biziranyeho na Putin akaba azagaruka muri system, umubano wiwe na Shoigu na Gerasimov bizagenda bite? Ibyo ni ibintu dukomeje kwibaza, tugomba no gukomeza gukurikirana. Ari nicyo kibazo cya Solvekin, no gukomeza tugakurikirana tukareba niba Solvekin koko ari ku mirongo y'urugamba cyangwa se niba afunze. Ese afungiye iki? Afungiye ko yarabiziranyeho na Prigozhin? Ese afungiye ibindi bintu? Ese niwe anyway nukubitegereza tukabireba, ntiwamenya uko wabyita. Gusa abanyaburayi bari babiserebuye cyane, barabiserebura cyane. Gusa mwarabibonye ko ntabwo harenze iminsi ngahe Ubufaransa nabwo bwahise bufatwa n'inkongi z'umuriro kubera ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umwana warashwe, noneho biteza imvururu mu Bufaransa, ibintu biraturitswa, amaduka arasahurwa, induru ziravuga hirya no hino, abapolisi baricwa, abapolisi barakomeretswa. Mu gihe mu Burusiya byabaye mu mahoro asesuye. Niba ushaka kubyumva ibyo bintu byo mu Bufaransa, twabikoze ikiganiro kuri Waka Waka podcast, wakumva impamvu yabyo. Ni ibintu bituruka mu mateka, wajya kuri iyo podcast twabikozeho ukaba wabyumva, numva wagira igitekerezo cy'ibiri gutera ibiri kubera mu Bufaransa. Noneho ukumva n'uburyo Vladimir Putin akomeje kuba umuntu w'itandukaniro umugereranyije n'abari abayobozi bandi. Nk'uko mubizi biriya bintu byarabaye, nta sasu na rimwe ryavuze, nta muturage wo mu Rusiya wabipfiriyemo. Icyo ni ikintu nge mbara nk'ubutwari kuri Vladimir Putin. Nge mvuga ko yaza kuba ari umuperezida upanika, yaza kuba ari umuperezida utifitiye icyizere, yari gutangira guhangana na Wagner Group mu Burusiya hagati. Ikintu cyari guhitana abaturage b'Abarusiya kigahitana abasirikare b'Abarusiya, nabo basirikare ba Wagner ubwabo ni Abarusiya barwanira Uburusiya. Rero kuba wabinjira ngo ugiye kubarasa kubera icyemezo cya boss wabo, ni ikintu cyasabaga ko umuntu agishishozaho. Ari nabyo bintu Vladimir Putin yakoze. Rero reka dukomeze dutegereze iherezo rya Yevgeny Prigozhin, tuzakomeza tubiganireho kuri Waka Waka podcast. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Reka dusoze guca nk'ibisanzwe. Yes. Let's beat on the beat.